Biraz bularak indi yuqqa chiqdik, biz xalq qana deb aytamiz. Siz kelishasizmi bu fikr bilan? Bik naşar makal var, Tatar Yurab getirilgan. O'zim shu millatning boshida turib, o'zim anday so'z so'zlab yura olmayman. Mümkinliginden, kuchimdan kelgancha, mana u bizga ishonmay turgan ko'rinishlar bor ekan, anday tendensiyalar, ularga qarshi turishga tirishishimiz kerak. Tilning shishma boshi boylada atiyaniydi. Agarda ularning ko'nglida tilga qarata ruhiy ehtiyoj bor ekan, anoнимdir turmushning moddiy qiymatlari bilan alishtirmaylar ekan agar, u vaqtda til umidli. Avullar kelajakda de haligi holatda balki saqlana olmas. Ama lakin mümkün kadar devlet o'zining kuchini, resurslarını anda salıp avulni sog'liq kelishtirishlarga tirishishga tegishli deb sanayman. Turoq tuzilishi masalasida, bu aytganimcha sotsial infrastruktura masalalarida mümkün kadar oshiqish ham tezroq, ko'lamliroq choralar ko'rib, bu tegizlikni ta'min etishga tirishishga kerak shaharlar bilan ovullar orasida. Kelishim, onun üstüne men avul endi ol Tatar ruhini yo'qotdi deb aytib durust bo'lmas. Avul olaya qartaya boradi. Respublikamizda avul yerlarida bir ko'p sotsial infrastruktura o'zgarishlari bor. Shahar bilan turmush yashash shartlarini bir naqadar yoqinaytib maqsadida, lekin baribir qozon bilan boshqalarimiz bilan kundashlik edi. Shunga ko'ra yoshlar o'zlarining o'sish turmush ehtiyojlarini qanoatlanib o'zlab yuzidan ular albatta ko'proq shaharga tortiladilar. Shunga ko'ra bizning shaharlarda yashaydigan Tatar yoshlarimiz bizning eng zo'r ishonchimiz, kuchimiz bo'ladi. Mana bu ham ular bilan bizga naqshlarga to'g'ri kelishadi. Baribirda bizda hali avul yerinde o'qituvchi, u avul yerining avuldagi yetakchi, onun üstünde avuldagi bilimli bilgichlar, ular hali avulning mana bu milliy ruhiy ishtaligini, onun yashash turmush holatin nidir kuch beruvchi, onun niqligini ta'min etuvchi bir kuch bo'lib qolalar. Albatta ularni bizga foydalanishga kerak bo'ladi. Mana u resursni, u potensialni bizga o'zimizning ishga sho'rayib jigariga to'g'ri kelajak. Qirq yil avul xo'jaligina xizmat etgach, men shundan boshqa ishni ko'z oldimga keltirmayman. Bek qiziq, bek mana doimiy o'zgaruvchan, ham gil yangilik izlab turadigan, har shart kishilar bilan aralashib, ularning o'tinish huzurlarini tinglab, u huzurlarga javob ham yordam uchun chorasini izlab, mana shulay yashab o'tib boradigan umr edi endi. Durust endi onun da bir ishga bo'lirga tegishli edi. Men endi ministr bo'lib qanada 20 yil ishladim deb. Mana men eng motor shirlar albatta rayonda ishlagan shirlar, anda chunki o'zining shaxsiy tirishliging bilan tilagan natijaga tezroq erisha olasan. Ondan da qiziqroq xo'jalik yetakchisi bo'lib ishlab, onda tog'ida yengilroq erishirga. Sen ne kadar zo'rroq, quloqliroq ish bilan yetakchilik etasan, unda sening shaxsiy o'zining tirishliging bilan erishish mumkinligi shamolroq, ammo lekin o'rtaq til topa olsang, o'rinlarga tegishli kishilarin topib, ular bilan kelishibroq ishlay olsang, unda da erishib bo'ladi. Menga nendek tarbiya berganlar, naslga narsa solingan, shu ruh bilan yashayman. Men javobli kishi, men kishilarni aldamasga tirishaman, ishondirgan ulardan o'targa tirishaman.
Һәм беләм бер кайчан да кешене рәнҗетергә ярамаган, кимсетергә. Һәм мөмкинлеген булса, һәр чак мохтаҗларга, сиңа үтенечләр мөрәҗәгать иткән кешегә ярдәм итәргә тырышырга кирәк. Бәлки шушы принциплар белән яшәйдер. Ир-ат башкарырга тиешле 5 мөһим эшне аерып аласың. Булдыклы егет булу, яхшы әти булу. Бүгенге көндәге минем гомер хәләтемә килсәк инде әйбәт бабайда булу, гаиләдән инде физик эшләр бар икән, авыр эшләрне әлбәттә син эшләргә тырышырга тиеш. Һәм һәр чак күңелендә ярдәмләшү булырга тиеш. Соңгы укыган китабыгыз нинди? Зөләйха күзләрен ачадыр инде. Мин аны укып чыкканнан соң башыннан ахырына кадәр тотып бүтән китап укымадым. Мин карап барам журналларны, көндәлек чыга торган вакытлы матбугатны да карап барам. Ул китап турында фикерегез нинди? Төрлечә. Каушалыклар. Төрлечә ул китап инде ул Коръан кебек кенә Коръан кебек булмаска мөмкин. Чөнки анда эчке каршылыклар да бар. Кайбер җирләрендә бер никадәр әлбәттә арттырып җибәрүләр, әмма ләкин безнең милләт язучысы, безнең милләт кешесенең көчле рухлы булуы турында. Гомумән төрле фикерләр булуга карамастан бу әсәргә мин уңай карыйм. Спектакль якынрак сезгә киномы? Икесен дә яратам. Яраткан шөгылегез. Мин күбрәк менә күңелгә җыр аша керә торган шигырьләрне күбрәк яратам. Гарифҗан Мөхәммәтшин шигырьләрен бик теләп укый идем. Инде ул аны белән якташ буларак бергә эшләдек районда вакытта. Аннан соң Илмира Җәлилова. Җәлилова? Әйе, Актанышның. Роберт Миңнуллин белән матур гына аралаша идек. Разил Валиев бит инде менә аның шигырьләрендә дә бик үземә ошый торган матур урыннар табам.